let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. Pala kumanganoni ya chanduko ya kilima inokojenerwa ngavaranga phanda pa mashango nofira furaru. Presidente Cyril Ramaphosa variza upfukira kamudagasi ukunawo usachikafadze umupo zifanira itwa nga ndira ya uronwane. An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic. Vana merivota pachikepe chinoshimbira ngapasi ya madhi cha Titanic vakujiwori vorova ngamra musiva mbidzi nezadaveresa zvithu zvamadhini kapendera shango ya America vokwatisedza ututuba kamagumbu achikepe icho chononga buupo. Apa kaligi yenu ya Mutsepe Foundation Championship ni petu une chipikwa ndichiti ndu wana promotion. Lidzo taduva yikutobvera phanda na kutamba kaligi ya ketekanya utoma ya Mutsepe Foundation Championship ngamra musipore ngabuimo ha timu ya Cape Town All Stars. Lemadekwana ri vatanganedza Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Presidente Cyril Ramaphosa variza upfukira kamudagasi ukunawo usachikafadze umupo zifanira itiwa nga ndira ya uronane na usajiyasiya one varizi kutoda udikumedzera katina chumisano. Presidente wamba izvo nga duva la utoma liurone la mutangano wa ndambedzo za chanduko za kilima ngei Paris shangoni la France une wakojenerwa nga varanga phanda valifasi vonosvika furaru kati na vamwe vaimereri va mivuso. Dwala murova lowa dwala uvili la therisano dzinedza kufarwa nga president wa la France wa Macron dzanga uwana ndira za utoma chikwama cha utikiza mashango ane akadirobverera chikwani cha kuangano ibizwawo the New Global Financial Pact. President wa lino Cyril Ramaphosa wa mumwa zvyambi zvoranga uphanda nthayo uvili ya therisano idzi na vamwe varanga phanda osedziswa mveledziso ya nyaluwo ya ikonomi katina tsereredzo ya zwiko zwa mupo. Ramaphosa wamba nga thaidzo ya mudagasi khalino shango yevari mudagasi wa phesenti dza futaye khalino ukobveledzwa nga malasha na zvivaswa yevari tshanduko ikotodeya uitira ubvisana shango kha mudagasi wa malasha na zvivaswa. This journey requires partnership, and the partnership must be active. It must be a partnership that takes into account where we are, but it must also be a partnership that is willing to commit to a future that will lead to fairness. So that's where we are, and the lessons that we are learning are ongoing. Varanga phanda wa mashango vona chikhala cho haseledza nga ndamshumo uyu yewa Ramaphosa vakono sumulana zvanani na minister murwane wa la Ethiopia wa Abiy Ahmed. Presidente vona mitangano na vamwe varanga phanda wa mamwe mashango yanga pfano dza vuledzani kha awo varanga phanda uko kati vona president wa European Commission wa Ursula von der Leyen. Vanameri vote vachikepe chinochimbira ngapasi ya madhi cha Titanic vakujiwori vorova ngamra musiva mbidzi nezadaveresa zvithu zvamadhini kapendera shango ya America vokwatisedza ututuba kamagumbu achikepe icho chononga buupo. Vambi idzi dzauleveresa zvithu zvine zvokuitiya madhini vakukwatisedza uri magwangwangwa achikepe chenechi owanala mitara za madana 5 ubva tsini na magwangwangwa achikepe chihulu cha Titanic. Vamita ya vanameri veneva vombodidivadziwana zvenezvo vambodinekedzwa na maipfi andiliso. Uwanala ha zvipiḓa zwa masalela a chikepe zwo swikisa magumoni fulo la uzwimana na chikepe icho lela lo dzhenelelwa nga vhachigwada cha tshumelo ya u phulusa vhathu ya dzitshaka dzo fhambanaho. Fhedzi u khou ṱahiswa uri ṱhoḓisiso idzo dzi ḓo bvela phanḓa u khunyeledza fhungo ilo. An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families.
masalera a tshikepe icho o wanala madekwe tsini na hune havha na masalera a tshikepe tsha ḓivha zwakale tsha Titanic khunzikhunzini ya lwanzhe. Kha tshikepe tshenetshi ndi havha ho namela vhahulisei u bva kha masia o fhambananaho hune kha vhanevho ha ḓi dovha hafhu havha navho vhane vha vha na masheleni a sina vhukono. We found 5 different major pieces of debris that told us that it was the remains of the Titan. The initial thing we found was the nose cone, which was outside of the pressure hull. We then found a large debris field. Within that large debris field, we found the front end bell of the pressure hull. That was the first indication that there was a catastrophic event. Vhashigwada cha u phulusa vhathu maḓini a vhathu bvisela khagala arali zwitumbu izwo zwi tshi ḓo vhuya zwa vuwa zwo wanala. Mafhedziseloni fhungo iḽi ḽo tou vha masinḓa mbilu nga murahu mushumo we vha tshumelo ya u phulusa vhathu vha u ita zwa zwino vha khou bvela phanḓa na u ṱoḓisisa tshivhangi tsha tshiwo itsho nga murahu musi hu kha ḓivha na mbudziso dzi sa tou fhinduleyaho. Maipfi a muhaṱuli muhulwane wa shango a u sasaladza phalamennde kha u balelwa hayo u thivhela zwiito zwa u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa a khou ḓisa u nyanyuwa u fhambananaho nga mahoro a polotiki phalamennde na u ḽihoro ḽa ANC khathihi na phalamennde vho sasaladza vhukuma maipfi aya a muhaṱuli muhulwane wa shango fhedzi maṅwe mahoro phalamennde a khou vha imelela. Vho Zondo vho sasaladza phalamennde mulovha musi vha tshi khou ṋekedza maipfi avho kha muṱangano wa tshiimiswa tsha Human Sciences Research Council sa tshipiḓa tsha u pembelela ṅwaha woṱhe musi Vho Zondo vho ṋekedza muvhigo wavho wo fhedzisela une wa kwama mawanwa a khomishini yavho ye vha tshi khou sedzulusa zwa u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa. Aya ndone mambiwa a sia miraḓo ya phalamennde vha tshi khou amba vha sa fhedzi. Another group of people were to do exactly what the Gotas did to pursue state capture. If another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. Miraḓo ya phalamennde vho mbo ḓi fhindula Vho Zondo kha zwe vha vha vhidza uri ndi muthu ane a khou fhandekanya vhathu. It is not the place of the Chief Justice to make such public remarks unless and until he is required to adjudicate on a matter with impartiality. Vha ANC vho ita na u amba uri muhaṱuli muhulwane vha nga si vhudze vhaiti vha mulayo uri vha shumise hani. He has overreached in terms of trying to tell Parliament what to do in a very attacking manner. Parliament has its own internal arrangement and procedures. Fhedziha vha maṅwe mahoro manedzi vho imelela Vho Zondo. We could not agree with him more. We have long been calling for Parliament to implement the recommendations that are contained in the State Capture Report, a report that cost the taxpayer over R1 billion. Chief Justice Zondo is correct when he says that Parliament is still failing to do effective oversight over the executive and to prevent a repetition of state capture. There is no action from Parliament to implement the Zondo Commission recommendations because the former president, Jacob Zuma, the sitting president, Cyril Ramaphosa, senior cabinet ministers and deputy ministers are fingered and implicated in the report. Ba EFF nabo bo imakhala uri phalamennde a I khou shuma mushumo wayo. They've shown this when they blocked the inquiry into corruption at Eskom. They've shown this when they blocked the inquiry into the criminal activities of money laundering that happened in relation to Phala Phala Farm. Ba AFP bone ba ri Vho Zondo vha na pfanelo ya ṱahisa vhupfwa havho sa vhone muthu wa ranga phanḓa khomishini ya ṱhoḓisiso ya u langwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa. Whilst we believe that one needs to recognize the separation of powers, I don't think it is out of order that the Chief Justice who headed this commission could express his view in terms of the matter not proceeding as swiftly as he or the commission would have expected. Aziyathu vhakhagala arali maambiwa aya Vho Zondo a tshi ḓo kwama nga nḓila si yavhuḓi vhushumisani ya thikho ya muvhuso hune ha vha vhulamukanyi vhune vha khou ranga phanḓa vhurangaphanḓa shango wa rangwa phanḓa nga President Vho Cyril Ramaphosa khathihi na phalamennde.
tikorovera vatanganedza kamafuma Tshivenda pano ka SABC 2 varamilayo vane vakhoemerera mufumakadzi wa lucheche lwawe lwalova musilo chikotobva bebiwa vuongeloni ya Sebokeng vari pakudosuwa muhasho wa mutakalo vunḓuni la Gauteng malugana na usalonda nga nnḓa zwenezwo vakotoda vaofisiri va vuongelo uho vachivulelwa milandu khathihi na uvigiwa kha vakhorone ya langa vashumeli va zwa mutakalo pano Afrika Tshipembe kana HPCSA. Izwi nga murahu musi mufumakadzi ava vono kwanda mukwena vachiri vaongi vo va litsha voralo va tshi khou ongolela musi va tshi khou ṱoḓa thuso zwenezwo musi va tshi khou vhofholowa na musi ṱhoho ya ṅwana i tshi khou ṱolela. Gulwa for justice vona ungcono holo kutonga police vono kwanda mukwena vakotenda khala uri ṅwana wavo ova tshi ḓo vha tshi kha ḓi tshila arali vhashumi vha sibadela tsha Sebokeng vho valonda musi vha tshi khou vhofholowa. Vho mukwena vha ri ṅwedzi wo fhelaho nga murahu ha musi vho lindela awara dzi swikaho 5 madokotela vho vhudza uri vha tou vha tsini na u vhofholowa fhedzi musi tshifhinga tsho no swika madokotela endi bva vhubvo. Even if bona bebase decided ukuthi mntana mangeke aphile, but then if bangincedile and then bamnikana that fighting chance, I think bekutoba ngcono noma ngabe angakaphili, I would say bazamile kumane kwayala ukuthi aphile, but for the fact ukuthi bavele bangekela and then mamekelela ukuthi ashonele phambi kwami ngibhlungu kakhulu. Vho mukwena vari vakotoda phindulo dzi fushaho. Ufuna justice. Ngifuna kulwa angeke abuye mntanami but kulwa for justice ngibona kungcono holo kutonga police emoyeni. We intend on obviously pursuing litigation against the Department of Health and Gauteng for this negligence. We are still going to deliberate on the actions and how the approach that we will take in resolving this matter. The department has taken a decision to immediately institute an independent process that will result in the matter being investigated so as to establish the facts and circumstances around this particular incident. Zwi tshi ralo vha muhasho wa mutakalo vunḓuni la Gauteng vha ri muhasho wavho u khwaṱhisedza tshumelo yo teaho vha khou ita ṱhoḓisiso dzo khwaṱhaho. Vhashumi vhuongeloni ya Khensani ngei Giyani vunḓuni la Limpopo vha ri ṱhahelelo khulwane ya vhashumi henefho i khou vha na maswidelo a si avhuḓi kha ndondolo ya vhalwadze. Vhashumi vha khou amba uri ṱhahelelo ya vhashumi vhenevha i si ya vhuongelo vhu songo kuna zwavhuḓi khathihi na u vha na zwikhokhonono kha dziṅwe dzi wadi zwine zwa dovha hafhu zwa ṋaṋisa u vhuya mutakalo wa vhalwadze khomboni. Fhedzi vha muhasho wa vunḓu wa mutakalo vha ri hu na vhashumi vho linganaho henefho vhuongeloni. I feel ashamed because our hospital is taken like it's a place to kill. If you want to kill your relative, just take the person to the hospital. And our community, they don't see we as nurses at Khensani are trying our level best to assist our patients. Hu tou vha upfhambili vhuṱungu na u laṱetshelwa nga fulufhelo. Muongi avha vha tou dzhia buḓo iḽi ḽi tshi tou vha mbidzo khavho. Naho zwo ralo muongi avha vha ri u shaya tshomedzo hafha hune vha shuma hone ndi zwone zwine zwa khou vha ima phanḓa uri vha si ṱhogomele vhalwadze nga nḓila yo teaho. Muongi avha na vhaṅwe vhashumi vhavhili vhe vha sa ṱoḓe u bviselwa khagala vha khou pomoka vhulanguli ha sibadela uri vho shandukisa nḓila ya mashumele nahone nḓila ntswa ine ya khou shumiswa zwino a i vha ṋei tshifhinga tsha u awela tsho linganaho. The nurses were 95, the whole hospital, 95. Start from the CEO. It is difficult to care the patient because the ward sometimes it is full. After supper, patients' plates are left in the ward overnight, which causes an infestation of ants. Our patients are at risk. Our staff members, they are always tired because of this on and off duties. And we're not giving our patient total nursing care. Naho zwo ralo vha muhasho wa mutakalo vha ri zwa zwino a huna zwikhala zwa mushumo kha sibadela itsho. If you look at the size of the hospital, you will realize that Khensani Hospital is a district hospital which only takes referrals from clinics and health centers, and it's got 25 clinics and 12 centers, which also, by the way, complements the work that Khensani Hospital does. So with their staff complement that we've already mentioned above, and also looking at the number of people that visit the hospital versus the number of primary health care facilities, we are confident that the staff members that we have got at Khensani Hospital
hospital, particularly the nursing and the clinical staff, are actually enough to service that particular community. sibadela cha kensani chona sibadela chichothe chine chashumiswa nga mivundu yopambananawo umona na vhupo ha Giyani. Zwazwino ri lavhelesa tshiimo tsha zwa ikonomi. Rannda i khou vhonala i fhasi musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ḽifhasini. Dolara kha iḽa i khou ita R18.72, bondo i khou ita R23.78, euro i khou ita R20.37, pula ya Botswana yone i khou lingana na R1.38. Na mikovhe fhaḽa JSE na yone vho i khou vhonala i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku u khou ita $1,931, platinum i khou ita $918 mathina mutengo wa ore songo kunakiswaho u khou ita $72.80 kha fhagi. Mukumbu wa nemeneme wo fhedza u pwyashea namusi musi thimu ya Black Leopards i tshi ḓivhadza nga vhumatshelo hayo. Ḽi ḓo ḓa ḓuvha i khou ḓo bvela phanḓa na u tamba kha ligi ya khethekanyo ya u thoma ya Mutsepe Foundation Championship nga murahu musi vho renga vhuimo ha thimu ya Cape Town All Stars. Leopards yo vhuedzedzelwa fhasi u bva kha ligi mafheloni ya khalaṅwaha yo fhelaho. Mudzulaphanḓa muswa wa thimu ya Black Leopards vho Tshifhiwa Chief Tidiela vha ri mushumo wa u renga thimu iyo wo vha u konḓaho nahone u vhavhaho. Ḽi ḓo ḓa ḓuvha yo no ḓo vhuya tsitselwa fhasi, fhedzi ndi thimu ya kona u ḓitakula nga ṱhuṱhuwedzo na u konḓelela. Naho zwo ralo khalaṅwaha yo fhira zwo vha tshi tou nga zwi khou i ṱulela. Vhunzhi ha vhatikedzi vho ḓo ri zwa ḓo rengisa vhatambi vha vhukoni ndi zwone zwo i panzhelelaho. Thimu yone rengisa vhatambi makone Saliseli Kapinga na Khuliso Mudau vha re kha thimu ya Mamelodi Sundowns zwa zwino. Fhedzi vhulanguli ha Black Leopards vhu ri a vhu nga litshi u rengisa vhatambi. Musi ri tshi rengisa vhatambi na u vha hone ha thimu yashu ngori ri khou ṱoḓa i tshi ita tshanduko matshiloni ya vhathu, ri ḓi dzhia riṋe sa buroho ine ya thusa miṱa minzhi kana vhatambi vhanzhi uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou tamba huṅwe nṱha. Ndi ngazwo tshifhinga tshinzhi musi ri tshi ri musi ro wana vhatambi ri tshi tenda uri vha fhirele phanḓa na musi uri vha na vhukoni vhuhulwane vhane vha nga vha vha tshi khou kona u thusa riṋe. Vhulanguli ha thimu iyi vhu pfhi ha vhukoni u konḓela na vhagudisi, fhedzi vho Tidiela vha ri mugudisi a sa ḓisi mvelelo u ḓo dzulela u shakuliswa. Mafhungo ḽa vhagudisi ḽi dzula ḽi tshi ḓa hone musi vha tshi shakulisiwa. Mara ndi zwithu zwine a zwi sokou itiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Wa sedza fhethu hafha kha ligi eno ya Mutsepe Foundation Championship ndi fhethu hune tshipikwa ndi tshithihi ndi u wana promotion. Mara arali wa ḓa wa swika wanu na mugudisi a tshi khou ṱuwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe a sa khou kona u wana gundo, ndi fhethu hune u fanela uri a shandukisiwe. Mutikedzi muhulu wa Black Leopards vho Ezekiel Singo vho takadzwa nga u vhuya ha thimu iyi. Ri khou pfa ro takala nga maanḓa ngauri hoṱhe ra vha ri khou tshimbila hone ro vha ri na tshikolodo tsha vhaṱaleli ngori vha vha tshi khou ri vhudzesa uri na thimu i khou tshimbila hani, vha sokou ri ṱhogani mbilaelo naho u sa ḓivhi he wa ima hone. Zwino nga u pfufhifhadza ndi sokou pfa nga ri u tea u livhuwa na muṱa woṱhe wa Tidiela na vhuchairman vhe vha ri ita vhathu. Ḽi ḓo ḓa ḓuvha i khou ḓo ḓivhadza mugudisi muswa hu si kale. Lutendo Boboli, SABC News, Polokwane. Zwazwino kha ri lavhelese vhupfiwa havho vhe vha ḓo rumela milaedza yavho kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook zwi tshi kwama fhungo ḽa u renga ha thimu ya Black Leopards vhuimo ha thimu ya Cape Town All Stars. Mathina vho Ephraim Livhalani vha ri ndi dakalo khulu kha riṋe vhafuni vhatikedzi vha thimu ya Madidingwe khalaṅwaha i ḓaho kha vharenge vhatambi vhane vha vha na tshenzhemo thimu heyi ri khou tea u i vhona kha PSL. Mathina vho Mavusele Ramabaga Vincent vha ri ndi mafhungo avhuḓi ayo, fhedzi vha tea u finyadza khwaṱha u itela uri vha ḓiwane vha tshi khou kona u pfhukhela phanḓa. Vho Mudau Arnold Khuliso vha ri ndi mafhungo avhuḓi, ndi ḓo tama nga vhe vha tshi vha vho pfha zwililo zwa vhatevheli vha Black Leopards uri ri thusane nga nḓivho thimu yenoni i aluselwe nṱha kha ligi ya DStv Premier League ri awela u lwela u ponya mbaḓo khalaṅwaha iṅwe na iṅwe. Ri fhedzisela nga vho Osi Ramaphosa vhane vha ri nṋe ndi ri ndi tshifhinga tsha uri thimu ya Leopards na vhulanguli hayo vha ite zwithu zwa vhukuma, vha renge vhatambi na mbadelo dzi vhe hone kha vhatambi. Ri ya zwikhoḓa hezwi ri khou ṱoḓa u vhona Madidingwe o vhuya kha ligi ya DStv. Ndi zwone zwo zwi vha farela zwone mafhungoni ashu a Tshivenda namusi nga Ḽavhuṱanu vha ḓuvha na Ḽavhuṱanu ḽavhuḓi na mafhelo a vhege avhuḓi.
yowa